mo tsebang gore ngore nyane ya pele re tla be re arohana mme o tla kopana le lena ne o mone le re ngore ke jwale ke nako le ena re tsamaya le ena mona mosebetsi mo le rona tholwana moletsane re boela mamedi hape re tswela pele mme re buisana jwale le Mme Motshedisi Mokoena yena ke eleng hore ke stakeholder relations o tswa mane company ya Nestlé South Africa le wena Mme Mokoena ra o mele tshebeletsong ya Lesedi ke a lebohamme ke lona bana le nkile qeto ya gore e le rona ntwe ena re lwana mmoho le lefapha la naha la le leng hore ke la thuto ya motheo hobaneng le Nestlé South Africa le nkile qeto ya gore le be ka rula lenane ole ke le phela potso mme Nestlé ya ka company e operator nationally re na le office mo Harrismith le baka la hore re berekisana le Department of Education nationally re signile MOU le bone ka 2011 is mainly because ra tlhaloganya gore government e na le di priorities tse dingata. If you look at budget allocation at government, healthy education receive the highest budget, and we still understand gore hona le ntho tse leng gore ha e kgone ho dietsa. So rona mosebetsi wa rona re bona as a company e leng gore e understand development agenda ya government and re kgona ho tla here o ketse mo e leng gore government yone ha e kgone ho ketsa. So National Nutrition Week as company a manufacturing dijo re bona gore e botlhokwa haholo hobane we have been rated globally as the country with the highest, it is the second highest rate of obesity. I think taba e concerning and ho botlhokwa gore re simolle go baneng ha o bua le bana o ba bolella gore ke mokgwa o jang ka ona o tshwanetse o je protein e kana merogo le di fruits tse di kana o tshwanetse o je starch kapa yone papa le rice e kana o tlo gona bona le di ambassador nyana tse di nyane ba gona go tsosa molaetsa o ba wise high lapeng so rona re bona role ya rona as company e leng gore e tshwanetse e understand gore government e sentse e ntse ntho tse di ngata haholo mara empa hona ntho tse di tsele gore rona re gona go tla ka tsone je ka re le company e tsang dijo because re tlhaloganya gore dijo di etsa mosebetsi o jwang mmeleng wa batho especially bana jone ke karolo e feng e o le bapalang lona le naneng le rona re tla ka what we call healthy kids ke program e leng gore re qaile ka 2011 globally Nestlé lefatsheng kaofela mo South Africa re le ra bona gore di haholo ha o batla ho bua le bana especially ba between the ages dilemo tse 6 le 12 ntho e ba e bonang le ntho e ba e utlwang ba gona ho e hopola so rena le ntho e ba e bitswang ke industrial theatre so rona re na le company e bitswang Stage Friday e tla ka industrial theatre and there's a e understand message wa government most importantly and then it's to understand the message wa Nestlé so ntho ba yetsang gore banka molaetsa o wa nutrition le dijo ba yetsa check up papadi and re bona gore bana ba banyane le bana le mo 4 years old ba gona go understand molaetsa o ka gone re yetsa ka tsela e leng gore o interactive so tshwana ka re ba shebile TV and ra tseba ntho tse di bona mo television ba di hopola so ke ka mo re ra bona gore re ka gona go tla re conceptualize healthy kids and re tlise mo government so every time bana le di initiatives ba bana le activation or ba ruta bana ka healthy nutrition week rona re gona go batisetsa Nestlé healthy kids that we basically roll out globally jalo wa hlalosa gore ho ntlhaina ya healthy kids a sale le thagola o twa selemong sa 2011 sa selemong sa 2014 tema ya bona halana le bona ka tleo mo le sebeletsang teng tema ya bona hala re setse re kgonne go reach bana by at least 14,000 sa le re qadile re dikolo tse di dina le bana ba banyane dikolo tse di bana le bana ba bangata ntho re etsang go re tla arola bana motlhomong re nke di 6 year olds until the 8 year olds ba tla ba sopa se le sengwe re tla ba ile se healthy kids re be re nka le ba bagolonyana and we tailor make re be re le ntho e bitswang a healthy cooking competition for bana in between 10 and 12 year olds re batla go bona gore hante ha re se re tlile ka message wa healthy kids ba gopola na ntho ba rutileng yona so re tla be re ba fa tšhelete gore ba gona go ya go the marketplace ba reke dijo ba gutlene they have to prepare the food so we created what you call the mini chefs so ntho re batla go etsa go eletsa bana gore you can even become a chef in your profession if you can pay attention go mosebetsing wa sekolo mantho bo hloka holo ke gore re batla go bona gore ha se re feditse ka moletso wa rona wa healthy kids le wa gore protein e sebetsa eng mo mmeleng wa hao merogo e sebetsa eng mo mmeleng wa hao re batla go bona gore are they able go nka moletsa ona ba o etse practically and that's why I think for the past 3-4 years re gona bona gore bana ba mangata ba gona go understand into e botlhoka holo gore banka molatsa o ba khutsisa hae so gona o tshola ngwana gona re ko mme wa hae
mme ha wa sona ho mpha bohobe bo bokana bohobe santse ebe ibile ntwe nyenyane mo plating ntwe kholo e santse ebe maungo le di vegetable and then protein obviously ebe size ya letsola ka dipene o raba kana and then starch here Mme Mokoena lena re le buila ho le kana go ya hao ya le bramme mme dio ke Mme Motshedisi Mokoena o tswa ho Nestle South Africa metsotso ke e ka bang e supileng re a re lebile go reng ya pele re kwana sekolong sa primary sa Sentebale Harrismith re tlo buisana le ba bang ba baithuti ho utlwa hore na bona letsatsing lena la ka jeno ke se feng se ba ikutluleng kapa bona ba ileng hore ba ikutletse sona letsatsing la ka jeno jwale ka re ne re tseba hore re na rena jwalo le lefapha la naha la thuto ya motheo re boetsa hape re na le lefapha la naha la thuto ho kenyeletsa jwalo le bana ba boemong ba province jwale ka re tseba hore ba tsama jwalo le company ena ya Nestle re na jwalo le Katleho Mahlaba Katleho le wena a re dumedisa a ko hlalosetse momamedi wa tshebeletso ya Lesedi wena ke se feng se o ithutileng sona letsatsing la ka jeno tsatsing la ka jeno ke ithutile hore ditholwana ke tsona tse bohlokwa mmeleng wa rona le hore ho ja dijo tse ngata tse mafura di ka mosa mmele wa rona kaofela re tlameha ho ja dijo tse lekanang le tse bohlokwa tse ahang mmele jale o no le motho a ikwetlisa moena bo kamara sekolo hore mmele wa hao dule o le hantle kapa ko ona ntho o tla e qala ka jeno ka jeno khona ke qala ngwan ke ithutile hona ka jeno ha o bua mme re le buila hole mamedi re boetse hape re na le kananelo Mahlaba wena kananelo ke spense o ikutlile sona ke a bona ehlile o maramanyana o tshwana le nna jeno ke ithutile ka jeno hore ho tlamele re je dijo tse healthy hobane nna ne se ke sa dijo tse healthy ne create go ja dintho tse nang tswekere ngata ka molaetsa o mme a re jetseng ka tenteng khona ke ikutlang hore ke fetoe ke je dijo tse lokileng le dipapadi le tsona o tla hlo qalelle ka tsona letsatsing la ka jeno mara ntse ke ikwetlisa ka baesekele kwa hae ya taba tse monate ka nnete re boetse mamedi hape re na le Nthatisi Madona Nthatisi wena molaetsa wa letsatsi la ka jeno ehlile o kene le wena okay bane ke thotse hore ho ja ditholwana le di ahammele ke ntho tse bohlokwa mmeleng ya rona hae re tlwaetse hore re je mara nako tse ngata ha re je dintho tse ahammele ha ile hantle ka nako ngwa re ke be re je pele thupa e be wa pela rona e leng yona ntho o so ithutile yona tsatsing la ka jeno hore mme a tshwanela o qobella o je papa ha di e ngata e tshwanele e be dijo tse ahang mmele jwale wena dipapadi mohlomong o no so ntse o di kenela o gaoile